Ngibulela ithuba engilitholayo nami ukusho okuncane kumazwi uJesu wawasho esesiphambanweni. Ngizocela ukuyifunda kancane le ndaba. Ngiyazi izwi lami liphana verse 43, kodwa bengicela ukuqala kancane nje laphezulu enzele siyiqondisise le ndaba. Incwadi le izofumaneka lapha kuLuka chapter 23, siqale lapha kuverse 39 size ke siphele phana ku43 okuyilona izwi engilinikiwe. Njalo esinye sezelelesi ebesiphanyekwe samhlambalaza sathi, wena usiye uKristu na, zisindise kanye nathi. Sasesiphendula esinye sasithethisa sathi, nawe umesabi uNkulunkulu, ingani uloku kulahla nawe na? Uthi kambe ngokufanele ngokuba samkela okulingene nesikwenzile, kepha lo akenzanga lutho olubi. Sasesithi, Jesu, ngikhumbule nxa usufike embusweni wakho. Wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla uzawuba nami epharadisini. Nalo-ke izwi likaNkulunkulu. Bazalwane, leli lizwe engilinikezwe namhlanje ngitheme ngithi ngiyajula ngalo, ngimcela noThixo ukuthi angikhanyisele ngoba ngiyaqala ukuba kwi-platform ekanjena. Ndiye ndabona ukuthi ngoba kuthethwa ngezelelesi ezimbili, ndabona ukuthi ayibhalwe indaba eBhayibhelini okanye ezwini likaThixo ibingenaso isizathu. Ngabo ndifune ukuthi siqale sive nangalesi esinye iselelesi phambi kokuthi sithethe ngalesi esisaphindiswa saphendulwa nguYesu. Bazalwane, nanku uYesu emephakathi kwendawo, ugqiba kusho amazwi ajulileyo, agqiba kuwatsho ubrother Mncube laphambi kwethu athi baba bathethelele abakwazi abenzayo. Uthi-ke ngokulo iselele sokuqala, ndaweni yokuba sithathe le ntethelelo sigijime nayo, siyadlala bazalwana leselele sokuqala, sibala zonke izinto, siyadelela khona thina ixesha esiye sithi uThixo asibekile endaweni ukuthi ashumayele izwi lakhe, asimrepresente, sikhohlwe ukudlala, asibeke emisebenzini, asibeke ezikoleni, sikhohlwe ukudlala, asibeke emphakathini, sikhohlwe ukudlala, singayiboni into asibizele yona. Iyandihlupha le ndawo yesiselele sokuqala ngoba siqonda ukuthi lo phakathi kwabo unguThixo uqobo. Uze nowesibili uqala ngokumshumayeza avangele athi, hayibo, awumoyiki nawena uThixo uthetha kanjani, ngoba yena uyabona ukuthi nguNkulunkulu lo. Sengathi uThixo angasambula inkungu esamehlweni wethu, esenza ukuthi singawabona amathuba uma sewabekile, ngoba kaloku kuyenzeka uhambe noThixo kodwa ungamazi, engembulelekanga kuwe. Akuncedi-ke mzalwane wami nobungeze emamiseni, nobungeza kwinkonzo ngeenkonzo, kodwa ungambulelekanga njengalesiselelesi sokuqala. Akukho la uzoya khona, futhi siyambona uYesu akaphenduli xa kuthetha lesiselele sokuqala. Uyathula ngoba uyabona ubuzongichithela ixesha-ke lo. Ayiyo mina into endiyizeleyo le, andizelanga abantu abazoziphakamisa, andizelanga abantu abazoba ziibhuli bafune kuhlekwa iningi, ngoba you must imagine uYesu wayehlekwa ethukwa, naye useqhuba indaba ufuna kuhleka. Bakhona labo bantu nasemphakathini wethu, nathi uyasifikela lowo moya, uthanda abantu babehleka, kuhlekiswa ngomnye kuze kuthiwa awuvuphoxana, nawe uzibona ukuthi abantu bayahleka, uhlekiswa ngaleyo muntu. So uYesu wayengazelanga loo nto, ingako engawuvulanga umlomo wakhe. Ndiyacela ukuthi simcele uThixo asivule amehlo. Siyamkhumbula ngelinye ilanga u-Elisha ethi eqondene nempi enzima, uyayibona inceku yakhe eqala kwakhe ukuthi iyoyika, iyasaba, usekhuleka kuThixo ethi, awumvule amehlo abone ukuthi ongaphakathi kithi mkhulu kunesezweni. Uthi-ke ngokusebona ayibone nangempela
ukuvikela impi inkulu namahashe wayo, ekusho ukuthi kuyadingeka ukuthi sambuleleke ngalo Thixo sithi siyamkhonza. Buyele ke ngoku kweselelesi sesibili esenzela ilizwi, sivula umlomo kaYesu, ngoba mesikhumbula kwele uqala uYesu wathetha noThixo wathi bathethelele ngoba bakwazi ababenzayo. Kodwa ngoku uqala uvula umlomo, thetha nomuntu. Wathetha nomuntu, uthetha ukuthi waphendula umthandazo. Xa seyithetha kaloku uYesu uphendula umthandazo. Waphendula umthandazo uYesu ngoba uyambona leselelesi ukuthi siyaphenduka, siyayiqonda imission endizele kulo mhlaba, ukuthi mna ndizodibanisa umuntu noThixo, ndizodiliza udonga lwesono. Uthi uzundikhumbule embusweni wakho, ekusho ukuthi imagine uYesu esemnqamlezweni ephigazi, eshayiwe, elinyiwe emhlana, bembethile, engabukeki, kodwa wathi yena njalo egxisa igazi, wabona uNkulunkulu, wambulelwa, wathi nguNkulunkulu futhi unawo umbuso, futhi bengakuhle ukuthi ndiucele ukuba khona kulo mbuso. Ndiyakhona enhliziyweni yami ukuthi leselelesi sesibili sambuleleka okuninzi, ngoba kaloku lithi izwi likaThixo, funani umbuso kaNkulunkulu kuqala, zonke ezinye izinto zizonezelelwa. Lo mbuso ke bathandekayo ayinguwo ofana nalo siwaziyo, lo wenempilo elikhesha, apho kufuneka wazi umuntu ukuze ufakwe endaweni ethile. Lawo mbuso wena nofuna ukuthi uluze ii-principles zakho, yoveluzi ukuze ufithe ini. OkaThixo ufani nalowo. OkaThixo ngumbuso wothando, umbuso woxolo, umbuso wokuzithoba. Ekusho ukuthi leselelesi sayibona yonke lento, sathi ndiyafuna nami ukuba khona kulo mbuso. Usethini uYesu? Ephendula, ebona ukuthi that's the first step entweni ebendizoyenza emhlabeni. Nangu ubona ephenduka, uthi kwanamhlanje uzawuba nami epharadise. Kusho ukuthi akumele xa sisiza ngenyaniso, ushilo brother, sisiza ngeqiniso, lungile ukuthi asithethelele. Uma sizivuma izono zethu ngeqiniso, ulungile ukuthi asithethelele. Wasiwabone kamathuba okuba sivume izono zethu ukubalela kwakwabo. Bazalwane, into eyangiqinisa kakhulu, ngoba kaloku ukhumbula xa ulungiselela inkonzo ezikanjena, ilizwi liqale lihlabe wena, lishaphu nhlangothi zombini. Lithe nami meselingihlaba ndithi hayi mna kaloku ndiziyoxelela bona, hayi lathi nakuwe lokumele ndiyahlaba. Landihlaba bazalwane ukuthi amaxesha amaninzi siyabalisa, silibale ukuba asharisha abantu kuThixo. Ifamily zethu siloko sibalisa, hayi ndim ndoda okholwayo kule family, hayi bona bakholwa, abantwana bayahluka, sibalise. Uzothula uYesu ngoba akakuvi ukuthi uthini, yinye into ayifunayo. Uthi Nkosi, nabo abantwana bami uzubakhumbule embusweni wakho. Nayi ibandla lami uzulikhumbule embusweni wakho. Singabe sithetha nditsho nangabefundisi, nangabantu ababiziwe, mhlawumbe sibakhomba ngalo-ke akadingileyo nto, akazela ngaleyo nto, dinga sibaphathe, sibazise kuye, sithi naba awubakhumbule embusweni wakho. Nathi-ke uThixo ethembakele uzothi namhlanje epharadesi ndizawube ndinawe. Sikhumbule bazalwane, kubalulekile singamoshi ixesha, singadlali endleleni yokukholwa. Simcele uThixo ukuthi simkhonze ngenyaniso, simcele uThixo ukuthi siyithobe njalo, sivume lapho singenzanga kakuhle khona, thembekile ukuthi asithethelele. Cela-ke namhlanje sesikhumbule ukubazisa bonke abathandiweyo, ulutsha, ndiyazi youth, loko sishinto eyodwa ukuthi hayi ixesha labo liyashesha, into zabo ziyagijima. Ewe ziyashesha, shumayela ivangeli nawe ushesha. Uthi kuyadlalwa ne-secret party, uma uFada Ncube ezobuza into ze-picnic, wenza uyashesha nawe uyalihlohla ivangeli, ngoba uyabona to keep up with the pace. Nathi asimshumayele noma kuyisikhathi noma
epharadisini kaBaba. Amen.